Uyu munsi amaso yose yo mu burasirazuba bwo hagati ahanze kuri Syria. Ni igihugu kirimo kubamo impinduka zikomeye nyuma y'imyaka 13 n'ubundi cyari kimaze mu ntambara. Ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad buherutse guhirima kandi biri mu nyungu z'ibihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel n'ibindi bihugu by'Uburayi. Ikibazo nuko abafashe ubutegetsi muri Syria, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe zibafata nk'umutwe w'iterabwoba. Uyu munsi iki gihugu cyavuze ko cyatangiye ibiganiro nabo kugira ngo barebere hamwe ahazaza ha Syria. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye kuganira n'umutwe w'iterabwoba. Ibihugu byose bikomeye birimo biraganira ku hazaza ha Syria kubera ko hari ibyago ko iki gihugu gishobora kubisibaniro. Nyamara ubutegetsi bwa Bashar al-Assad wafatwaga nk'ipfundo ry'ibibazo bwarahirimye. Syria ishobora kuba nka Libya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yavuze ko Amerika yaganiriye mu buryo butaziguye n'inyeshyamba zo mu mutwe wa HTS ubu zigenzura Syria nyuma y'uko zihiritse ubutegetsi bwa Assad. Nibwo bwa mbere Amerika yemeye ko yaganiriye mu buryo butaziguye n'uyu mutwe wa Hayat Tahrir al-Sham HTS kuri ubu ngubu Amerika ifata nk'umutwe w'iterabwoba. Blinken yabivugiye muri Jordani nyuma y'ibiganiro yagiranye n'abahagarariye ibihugu byinshi by'Abarabu, Turukiya n'Uburayi biga kuri ejo hazaza ha Syria. Abategetsi bemeye gushyigikira gahunda y'inzibacyuho ikozwe mu mahoro muri icyo gihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Jordani yavuze ko ibihugu bikomeye byo muri ako karere bidashaka kubona Syria ijya mu kajagari ikaba yaba nka Libya. Itangazo rihuriweho ryasabye ko habaho leta ya Syria ihuriwemo na bose yubahiriza uburenganzira bwa banyamuke ndetse idatanga icyicaro ku mitwe y'iterabwoba. Ibiganiro imbere no hanze ya Syria nyuma y'ibintu bitunguranye byabaye muri icyo gihugu mu byumweru bya vuba ahangaha bishize, byabaye ibyo kuvuga ko ari ingenzi cyane gushyiraho ubutegetsi bushya abanyasiriya bose bibonamo. Mu nama muri Jordani, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iraq Fuad Hussein yavuze ku guhangayika kujyanye n'ejo hazaza ha Syria. Avuga kuko guhangayika agusangiye n'abandi bo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati n'abo hanze yako. Yavuze ko abafite ijambo mu karere badashaka kubona habaho indi Libya. Iki gihe yakomozaga ku buryo ibintu byadogereye nyuma y'uko wari umutegetsi wa Libya Colonel Muammar Gaddafi akuwe ku butegetsi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Turukiya Hakan Fidan yavuze ko inzego z'ubutegetsi zisanzwe ziriho muri Syria zigomba kubungwabungwa ndetse zikavugururwa. Nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru Reuters, uyu muminisitiri Fidan yaragize ati ntimuzemerere na rimwe iterabwoba gufatirana iki gihe cy'inzibacyuho, kandi tugomba guhuza ibikorwa byacu ndetse tukigira ku makosa yo mu gihe cyashize. Hagati aho Israel yagabye ibindi bitero byo mu kirere kuri Syria bibarirwa muri za 40. Gusa ibihugu byo mu karere byamaganye ibyo bikorwa bya Israel. Mbere Israel yavuze ko igamije gusenya ubushobozi bwo mu gihe kirekire kiri imbere buyiteje inkeke, ubushobozi bw'imitwe y'iterabwoba ikorera muri Syria. Uyu mutwe w'inyeshyamba ukomeye wa HTS wagaragaje ko urimo gushaka ko habaho leta ihuriwemo na bose. Ariko amateka y'uyu mutwe yo kuba ari umutwe ugendera ku mahame akaze yitirirwa idini ya Islam yatumye bamwe bagira amakenga niba uzakurikiza ibyo wasezeranyije. Blinken yavuze ko Amerika irimo kuganira mu buryo butaziguye n'uyu mutwe wa HTS, by'umwihariko ku bijyanye n'umunyamakuru w'umunyamerika witwa Austin Tice umaze igihe kirekire yaraburiwe irengero. Ari muri Jordani, Blinken yabwiye abanyamakuru ati dukomeje kuganira na HTS n'izindi mpande. Nta muntu n'umwe wari uhagarariye Syria muri ibyo biganiro byo muri Jordani. Ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 8 by'Abarabu bitabiriye iyo nama bavuze ko bashaka gutuma Syria yunga ubumwe ndetse ntibema amacakubiri ashingiye ku myemerere cyangwa se kuri politiki. Abandi batabonetse muri ibyo biganiro ni ibihugu bibiri byahaye Assad ubufasha bwinshi bw'amafaranga.
bigatuma amara igihe kirekire akiri ku butegetsi, ari byo Iran n'Uburusiya. Ibihugu by'amahanga byarwaniye muri Syria muri iyi myaka 13 ishize byose bizagira uruhare rukomeye cyane muri ejo hazaza h'iki gihugu cya Syria. Inzego za politike zizajyaho muri Syria zizakenera cyane kugira ubufatanye atari gusa ku gihugu ahubwo no hanze yacyo, kugira ngo hizerwe bya nyabyo ko abanyasiriya bazubakira ku magambo bumvise guhera mu cyumweru gishize yuko igihugu cyabo kigiye gutekana ubwo Assad avuye ku butegetsi. Inyeshyamba zo muri Syria zahiritse ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bwari bumaze imyaka 24 zifata umurwa mukuru Damascus, ndetse perezida w'icyo gihugu Bashar al-Assad ahungira mu Burusiya hari ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka. Ihirikwa rye ryakurikiye intambara yo gusubiranamo kw'abanyasiriya yari maze imyaka 13. Yatangiye nyuma y'uko Assad aburijemo imyigaragambyo y'abaharaniraga demokarasi bashaka kumuhirika. Imirwano yabaye muri iyi myaka 13 yiciwemo abantu barenga 500,000, ituma abandi babarirwa muri za miliyoni batingo zabo barahunga, ndetse ibihugu bikomeye byijandika muri iyo ntambara hamwe n'imitwe byakoreshaga. Umukuru w'umutwe w'inyeshyamba wa HTS Ahmed al-Sharaa mbere yakoreshaga izina rya Abu Mohamed al-Jolani, yashyizeho Mohamed al-Bashir nka minisitiri w'intebe w'inzibacyuho. None ubu ngubu isi yose ihanze amaso uburyo politike ya Syria izagenda nyuma y'ubutegetsi bw'umuryango wa Assad bwamaze imyaka 50. Uyu mutwe wa HTS washinzwe mu mwaka wa 2011 ufite irindi zina rya Jabhat al-Nusra. Icyo gihe wari ushamikiye mu buryo butaziguye ku mutwe wa Al-Qaeda, wafatwaga nk'umwe mu mitwe ikaze cyane kandi yica cyane yarwanyaga Perezida Assad. Umuryango w'abibumbye, Amerika, Turukiya ndetse n'ibindi bihugu byawufataga nk'umutwe w'iterabwoba, kandi n'ubu niko bikimeze. Ariko al-Sharaa yavuze ku mugaragaro ko yatandukanye na Al-Qaeda, ndetse ubutumwa bwa HTS bwo mu gihe cya vuba ahangaha gishize bwabaye bwo kudaheza no kwanga urugomo cyangwa se kwihorera. Iherezo ry'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad ryashyize akadomo ku butegetsi bwari bumaze igihe kirekire bw'ishyaka rya Baath hamwe n'ubw'umuryango w'aba Assad muri Syria. Ishyaka rya Baath ntabwo ryari ryegamiye ku idini, baryita secular. Ariko umuryango w'aba Assad ukomoka ku Alawite, aba n'ubwoko bw'Abarabu bashingiye ku idini ya Islam b'Abashia, biganje cyane ku gice cya Syria ahagana ku nkengero. Ubu itsinda rifite ubutegetsi i Damas ntabwo ari abantu badashyigikiye ku idini cyangwa se secular cyangwa se ngo babe Abashia, ahubwo ni ihuriro ry'Abasuni ryitwa Hayat Tahrir al-Sham, HTS twari turivuzeho mu kanya. Ni umutwe wahoze ari umutwe ushamikiye kuri Al-Qaeda, icyo gihe witwaga Nusra Front mu ntambara y'imbere muri Syria. HTS iracyafatwa nk'umutwe w'iterabwoba ku rwego mpuzamahanga, ariko uyu mutwe ukavuga ko witandukanyije na Al-Qaeda mu myaka ishize, ukavuga ko ari ishyaka ry'Abayisilamu ariko ritari ry'intagondwa. Icyakora muri iri huriro naho harimo amatsinda menshi ahanganye, kuva ku basalafiste b'intagondwa kugera ku banyasiriya basanzwe bo mu ihuriro ryise FSA, Free Syrian Army. Uburyo iri huriro rizayobora Syria buracyari mu rujijo kubera ko hari ibyo batumvikanaho. Kubera itandukaniro rya politike n'idini mu matsinda y'abarwanyi, hashobora kuba indi ntambara y'imbere muri Syria hagati y'aya matsinda mu rwego rwo kwemeza icyerekezo cy'igihugu. Kugeza ubu ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nibyo byungukiye cyane mu ihirikwa rya Assad. Uburusiya bushobora gutakaza ibigo bya gisirikare byabwo muri Syria, bityo n'ubushobozi bwo gukomeza kuba igihangange mu burasirazuba bwo hagati no muri Afurika bukagabanuka. Naho Iran nayo yatakaje ingufu zayo muri Syria hamwe n'inzira yo gushyigikira Hezbollah muri Liban. Miliyoni z'impunzi zishobora gusubira muri Syria
bigatuma ibibazo bya politike byari byugarije guverinoma zo muri Turukiya no mu Burayi byatewe n'impunzi z'abanyasiriya zimaze imyaka irenga 10 bigabanuka. Ariko izi nyungu zishobora kutaboneka niba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bidakurikiranye icyerekezo HTS izafata. Niba uyu mutwe wa HTS wongeye gusubira mu murongo ubutagondwa nk'uwo wari ufite mu gihe cya Nusra Front, Israel izaba isimbuje ikibazo kimwe cy'umutekano ikindi, kandi ibikorwa byo kurwanya iterabwoba byibasiye Al-Qaeda na leta ya Islam bizongera bitangire. Mu buryo bwinshi intambara ku hazaza ha Syria iracyashoboka, iri mu bihe bidasanzwe aho ingaruka zibirimo kuba zarenze imbibi z'iki gihugu. Ubutegetsi bwa Assad bwari bushingiye ku nkunga y'Uburusiya na Iran bwagize iherezo ritunguranye kubera ibibazo by'intege nke zabwo. Ingabo z'abatavuga rumwe na leta zari zaracitse intege mu myaka ishize, ariko zongeye gukomera maze zigarurira Aleppo, bizana urukurikirane rw'ingaruka zatumye imirongo y'ubutegetsi bwa leta icika imwe ku yindi. Ibi byagejeje kugunga kwa Assad yerekeza i Moscow, birangiza ubutegetsi bwe i Damas. Ubu ibirimo kuba muri Syria cyangwa se bishobora kuhaba mu minsi mike igiye kuza bizahindura cyane politike yose mu burasirazuba bwo hagati. Kuva mu myaka y'1970 n'ubwa mbere Syria irimo kubamo impinduka ku buryo bukomeye nk'ubu. Kugwa k'ubutegetsi bwa Assad ntabwo ari ugukuraho umunyagitugu gusa, ahubwo ni ugusenya umusingi w'umugambi wa politike n'igisirikare Iran yubatse bigoranye, ishyigikiwe n'Uburusiya mu burasirazuba bwo hagati. Syria yari umusingi w'inyungu zatera mu karere kose, ikaba inzira y'ingenzi yo kugera kuri Hezbollah muri Liban. Hezbollah ni rwo rufatiro rwa Iran mu kurwanya Israel. Kugwa kwa Assad ni ikimenyetso cyo guhanuka kwa Iran mu karere kose. Gutakaza Syria bibangamiye igitinyiro cya Iran, bikanangiza umugambi w'ubutwererane bushingiye kuri munyangire bwatangijwe na Ayatollah Khomeini. Tera iri mu bwigunge no gutabwa n'abafatanyabikorwa bayo, ubu ngo bikabihanganye n'ahazaza hazarangwa n'ibyago bikomeye mu karere. Uburusiya nabwo buri mu bibazo. Mu 2015 ubufatanye bwa gisirikare bwa Moscow bwarokoye Assad mu gihe yari hafi gutsindwa, maze bushyiraho ibirindiro bya gisirikare, haba igisirikare kirwanira mu kirere n'ikirwanira ku butaka, i Tartus n'ahitwa Khmeimim. Bityo bukomeza imbaraga z'ibikorwa byabwo mu burasirazuba bwo hagati. Binyuze muri Syria, Uburusiya bwaguye imbaraga zabwo zigera muri Libya, muri Sahel n'ahandi, bugamije gushimangira ubuhangange bwabwo mu karere no muri Afurika. Ariko guhirima kwa Assad bishobora gutuma Uburusiya bukuraho ingabo zabwo, bityo bikangiza imigambi yabwo yo kugira ijambo mu karere ka Mediterane no muri Afurika. Naho Turukiya ubirimo irakoresha neza imbaraga zayo muri Syria. Turukiya yarenze ku mikino ya diplomasi y'Uburusiya na Iran, ishimangira ijambo ryayo mu kugena icyerekezo cya Syria nyuma ya Assad. Ibi byerekana ko Turukiya ibaye igihugu gikomeye mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu ruhando rwa politike mpuzamahanga. Ku ruhande rwa Amerika, iki gihe kiragaragara nk'ikigoye cyangwa se gikomeye kuri Amerika kubera ko ni igihe cy'amahitamo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba guhitamo niba zishobora guhagarika Uburusiya ngo ntibukomeze kugira ibirindiro bya gisirikare muri Syria, cyangwa se niba zizabyirengagiza. Iki kibazo ntabwo kireba politike yo mu burasirazuba bwo hagati gusa, kireba n'imigambi ya Perezida Putin muri Ukraine, by'umwihariko mu gihe intambara na Ukraine irimo kwerekeza ahantu hakomeye cyane kubera intwaro zirimo kuyikoreshwamo. Kugwa k'ubutegetsi bwa Assad ni ikintu cy'ingenzi mu mateka ya politike yo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ku mushinga wa Iran mu burasirazuba bwo hagati, iki gihe kimeze nk'igihe urukuta rwa Berlin rwagwaga mu ntambara y'ubutita. Mu mezi make gusa abayobozi b'ingenzi mu mugambi wa Iran wo kwigarurira uburasirazuba bwo hagati, guhera kuri Nasrallah wayoboraga Hezbollah kugera kuri Assad, bose bamaze gushyirwa ku ruhande. Bitandukanye no kugwa k'ubumwe bw'Abasoviete bwatewe n'impinduka z'imbere mu Basoviete, iherezo ry'abafatanyabikorwa ba Iran ryaturutse ku bushake butari ubwa Iran. Kugwa k'ubutegetsi bwa Assad ntabwo ari uguhindura gusa imiterere ya Syria.
ni ugushyira umurongo mushya ku mbaraga zigenga politike mu burasirazuba bwo hagati bwose. Inzozi za Iran zo zasenyutse. Umushinga wayo mu karere wajyanye n'iherezo ry'ubutegetsi bwa Damas. Uburusiya bwo bwahuye n'ikibazo gikomeye cyane mu migambi yabwo yo kugumana imbaraga mu karere ka Mediterane no mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe Turukiya igaragaza izamuka rikomeye ry'imbaraga zayo ziyoboye mu gushyiraho icyerekezo gishya cy'akarere. Ibirimo kubera muri Syria ni ibintu bikomeye cyane, ariko birakenewe kugenda gake mu kwemeza ibizakurikiraho. Nubwo Iran yatakaje uburyo bwose bwo kugera ku nyanja ya Mediterane, ishobora kongera kwiyegeranya hamwe n'abafatanyabikorwa bayo muri Iraq na Yemen. Kugeza ubu guverinoma y'inzibacyuho i Damas nta gahunda igaragaza yo kwirukana Uburusiya mu birindiro byabwo by'ingenzi biri ku nkombe za Mediterane. Israel nayo yafashe amahirwe mu birimo kuba kugira ngo ikureho cyangwa se igabanye ubushobozi bwa Syria, cyane cyane mu bijyanye n'indege za gisirikare no mu bwirinzi bw'ikirere. Ku ruhande rwa diplomasi, guhirima kwa Bashar al-Assad bihindura ariko ntibirangiza ibiganiro hagati y'Uburusiya na Turukiya, kimwe n'ibiganiro biri hagati y'Uburusiya na Israel bijyanye n'amasezerano y'ibanga agamije guhuza inyungu abangaba bahanganiye. Ibyemezo by'ingirakamaro muri iki gihe biracyatungurana, by'umwihariko kubera ubutumwa butandukanye butangwa n'ubutegetsi bwa Trump bugiye gutangira muri Amerika kubirebana n'icyo Amerika izakora mu karere. Bityo yaba Recep Tayyip Erdogan cyangwa se Benjamin Netanyahu, nta n'umwe ushobora kugira inyota yo gusibanganya burundu ibikorwa by'Uburusiya mu burasirazuba bwo hagati. Nk'uko byagaragaye kuva muri Afghanistan mu 1992 kugera muri Libya mu 2011, kubumbatira ubumwe biroroha mu gihe cyo kurwanya umwanzi, ariko bikagorana cyane mu gihe intsinzi ibonetse. Benshi mu nyeshyamba bashyira hamwe mu gihe cy'urugamba, ariko iyo bamaze gutsinda hatangira kuvuka kutumvikana. Ikibazo gikomeye muri iki gihe ni ahazaza h'ibikorwa n'imiterere y'igihugu cya Syria. Biragaragara ko uyu mutwe wa HTS wafashe ubutegetsi wifuza gusigarana inzego zihari zidahindutse cyane muri Syria, ariko andi matsinda ashobora gushaka gusenya cyangwa se guhindura izo nzego. Ibi bikabashwanisha. Ikibazo giteye inkike cyane ni isano iri hagati y'ubutegetsi bw'inzibacyuho n'Abakurde bo muri Syria, kubera ko uko ikibazo kizakemuka bizagena uburyo Syria izahita igarukamo umutekano. Leta z'Uburayi ziri mu bibazo bya politike bishingiye ku matora zifuza gutangira gahunda yo gucyura byihuse impunzi z'Abanyasiriya. Ibi bibazo by'impunzi byabaye intandaro y'ihungabana rikomeye mu mikorere ya politike y'imbere mu bihugu by'Uburayi. Ikindi kibazo gikomeye ni ikibura ry'ingufu. Hari ihungabana ry'ubukungu buturuka mu nganda i Burayi ryatewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro by'ingufu kuva intambara yo muri Ukraine yatangira. Mu gihe Uburayi bwitegura kwitandukanya burundu n'ingufu z'Uburusiya, umushinga wo kubaka imiyoboro ya petrol na gaze iva mu karere Syria iherereyemo ikagera muri Turukiya urarushaho kuba igiciro kinini. Ariko ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mushinga byaterwa n'uko umutekano uzaba uhagaze muri ako karere. Imishinga isa n'iyi ijyanye no gukora petrol na gaze muri Aziya yo hagati ikagera ku nyanja y'Ubuhindi yagiye icumbagira kubera ibibazo bidashira bya Afghanistan. Uyu munsi abafite inyungu muri Syria bose barasa n'abafunze umwuka bibaza ikizakurikiraho mu kugira umutekano kw'iki gihugu. Nyuma yo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad, umuyobozi wa Hayat Tahrir al-Sham cyangwa HTS akaba n'umutegetsi mushya wa Syria Ahmed al-Shara yashyizeho Mohamed al-Bashir ngo ayobore guverinoma y'inzibacyuho kugera ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu. Iki cyemezo kigamije kuzahura igihugu, gutanga serivisi z'ibanze ku baturage no gukumira intambara y'ubutegetsi hagati y'amatsinda yitwaje intwaro arwanyira umutungo wa leta n'ubutegetsi. Guverinoma y'inzibacyuho muri iki gihugu irakenewe kugira ngo harebwe ko leta ikomeza gukora kandi abaturage bakabona amashanyarazi, amazi, imiyoboro y'amazi yanduye igatunganywa ndetse n'umuyoboro wa internet ukongera gukora.
Aya ni amagambo ya Thomas Pierre, ni inzobere kuri Syria muri Institute for Research and Study of Arab and Muslim World. Gusa inzobere ziraburira ko iyi guverinoma y'inzibacyuho hamwe na HTS bashobora kugirana ibibazo bikomeye cyane baramutse banze gusangira ubutegetsi binyuze mu gusoza inzibacyuho nyuma y'amezi 3. Dore ibyo tuzi kuri iyi guverinoma y'inzibacyuho n'umuyobozi wayo. Mohamed al-Bashir niwe wagizwe minisitiri w'intebe. Uyu muyobozi w'iyi guverinoma y'inzibacyuho ni umutekinisien wigeze kuyobora guverinoma yiswe y'ubutabazi ya Syria mu mujyi wa Idlib, intara yo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Syria. Nyuma y'uko impinduramatwara ya Syria itangijwe mu kwa gatatu mu 2011, aka gace ka Idlib kabayindiriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi barakigarurira. Iki gihe ni nabwo uyu mugabo yahawe ubuyobozi. Mu 2017 HTS yashimangiye ubutegetsi bwayo maze ishinga guverinoma y'ubutabazi ya Syria igizwe n'abatekinisiye b'abasivile aha muri Idlib nyine. Ahanga Mohamed al-Bashir yakoze akazi keza nk'uko Robin Yassin Kassab, inzobere kuri Syria akaba n'umwanditsi w'igitabo Burning Country, Syrians in Revolutions and in War yabitangaje. Uyu avuga ko bisobanutse cyane rwose gufata iyi guverinoma yari muri aka gace ka Idlib bakayijyana ikayobora Syria yose. Ubunararibonye bwa al-Bashir mu bumenyi bw'amashanyarazi, imicungire y'imishinga no mu igenamigambi ry'ubuyobozi bushimangira igitekerezo cy'uko afite ubumenyi bw'umwuga bwo kubungabunga serivisi z'ibanze mu gihugu nk'uko abasesenguzi babivuga. Yagaragaye bwa mbere nk'umunyamabanga wa leta muri guverinoma y'ubutabazi yari yashyizweho na HTS mu 2021. Mu gihe cy'imyaka 2 Mohamed al-Bashir yakoraga nk'umuyobozi w'iterambere n'imibereho myiza nk'uko Asad al-Achi, umuyobozi w'ikigo cyitwa Baitna, yabitangaje. Iki kigo kitari icya leta cyashyigikiraga amatsinda y'imiryango itari ya leta muri Syria mu gihe cy'intambara. Uyu mugabo ngo yagaragaje ko yitaye cyane ku bikorwa by'imibereho myiza kubera ko ariho amafaranga yarari. Ku itariki ya 13 mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024, inama nkuru y'ubutegetsi Shura Council yo muri Idlib yatoreye uyu al-Bashir kuba minisitiri w'intebe w'iyi guverinoma y'ubutabazi. Abandi ba ministre bari muri guverinoma nshya ya Syria ni Mohamed Abdurrahman, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Basel Abdulaziz, minisitiri w'ubukungu n'imari, Muhammad Yaqub al-Omar, minisitiri w'itangazamakuru, Shadi Muhammad al-Waisi, minisitiri w'ubutabera, Mohamed Taha al-Ahmad, minisitiri w'ubuhinzi, Mazen Duhan, minisitiri w'ubuzima, Fadi al-Qassem, minisitiri w'iterambere, ndetse na minisitiri w'imiyoborere y'ibanze n'imirimo ya leta, Mohamed Abdelrahman Muslim. Hari kandi na Musam Haji Hussein, uyu ni minisitiri w'amadini. Hakaza Nazir al-Kadri, minisitiri w'uburezi. Minisitiri w'amashuri makuru n'ubushakashatsi bwa siyanse ni Abdel Moneim Abdel Hafez. Hari impungenge ko bizagorana cyane gusohoka mu gihe cy'inzibacyuho muri Syria, ibishobora kuzateza ibibazo by'umutekano. Hakaba hanavuka imvururu, igihugu kikisanga mu kaga nka Libya nyuma ya Muammar Gaddafi. Igihangayikishije bamwe mu basesenguzi ba politike nuko iyi guverinoma y'inzibacyuho yakwiyongeza igihe cyo gutegeka igihugu kikarenga amezi 3. Biramutse bibaye amezi 3 gusa bagahita bategura amatora, nta kibazo cyaba kibirimo. Hari inzobere zihangayikishijwe nuko uyu mutwe wa HTS ushobora gushaka gutegeka Syria yose ku ngufu zikabije kandi mu gihe kirenze amezi 3. Nk'uko raporo ya Syrian Network for Human Rights ibivuga, iyi HTS yagiye irigisa abafite ibitekerezo bitandukanye cyangwa se abatayishyigikiye ndetse ikabakorera iyicarubozo, bamwe bagapfa. Guverinoma y'inzibacyuho ya HTS bashobora kugabanya impungenge z'uko bashaka kwigarurira ubutegetsi bwose bashyira ahagaragara inzira igaragaza igihe ibiganiro n'abandi banyapolitike muri Syria bizatangirira mbere yo gushyiraho ihuriro rigari. Aya ni amagambo ya bamwe mu banyapolitike bo muri Syria.
uyu mugambi ugomba gushingira ku ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo 2254 cy'akanama ka Loni gashinzwe umutekano cyasabaga ko haba igihe cy'inzibacyuho cy'amezi 18 aho ihuriro rigari ryakwandika itegeko nshinga rikanategura amatora azakurikiranwa n'umuryango w'abibumbye. HTS bagomba gutangaza ko indi bari intangiriro y'uru rugendo ruzahuriza hamwe buri gice cy'imibereho y'abaturage ndetse n'ubuyobozi bwose bwa politike. Ibi ngo byaha icyizere abanyasiriya n'umuryango mpuzamahanga kandi bigaha iyi guverinoma nshya kwemerwa n'abaturage ndetse no kwemerwa n'umuryango mpuzamahanga. Hashingiwe ku bivugwa byose ndetse n'ibyabayeho muri Siriya, impungenge z'uko iki gihugu gishobora kwadukamo akaduruvayo kikongera gusubira mu ntambara ikomeye zifite ishingiro. Ibihugu byari bifite inyungu mu guhirima kwa Bashar al-Assad bihanzwe amaso ngo harebwe ko ibingibi bitabaho. Ikibazo nuko ibi bihugu ari nabyo byagize uruhare mu isenyuka cyangwa se kwangirika k'umutekano mu bindi bihugu nka Libya na Iraq.